bakhonza abahle basezulwini bantwana bakamezwi izimhlaba sicela ukuxolisa esikhathini besinqunyiwe ukuba siyongena ngaso singabantu abasemhlabeni siyahluleka ukugcina isikhathi munye kuphela okwazi ukugcina isikhathi venqaba uNyazi wethu bakhonza abahle basezulwini sicela intethelelo abantwana babantu abaphazamisekayo beyiphumlele ngaphandle siyacela uNkulunkulu wasebuhleni uNyazi wezulu asiphe abazisi bakhe basezulwini okuyibo abazosicathulisa basiphe umhlahlandlela basiqondise baselule esifisa ukwedlulisa emkhandleni yonke oyingcwele wenkosi yethu uNyazi wezulu ukuthi njengoba sibuthene la ngalo mzuzu sibuthene emzini wenkosi enkulu yakithi ebuhleni uNyazi wezulu kodwa lo muzi awumkhulu lo muzi wasebuhleni ebuhleni sezulwini amen la esempuleni uNyazi wezulu elazakhela wona lona lodwa ukuzogeza imphefumulo yabazali bethu ngoba ezwela thina ukuthi sesihluphekile kakhulu nathi sibathi ngoba mhlawumbe siyamshiya uNkulunkulu siyofuna kubantu ngenxa yobukhuphe obusihluphayo emzini wobaba nobonkulu abanye ngisho amakhaya asefana nomlilo kubona ngenxa yezinto ezenzela emakhaya mhlawumbe kwesinye isikhathi sigcine sesivumelana thina sibe kodwa sizalana kanti ukufa akhona okwayizona nokuthanga kwasendulo manje njengoba sibuthene la size uNkulunkulu njengoba sibuthene la abakhonza abahle basezulwini sizoncela uNkulunkulu wethu uNyazi wezulu ufuna inkondo imemezelo zezilapha sizofunela imindeni yethu ukuphumula ngoba uma ingaphumule izophumula phezu kwethu nokufa njengoba ngibeka nje ukuthi sigcina sesinyamana nasemndenini sesibona neziqu zamehlo sigcina sisongelana siqanganisana sifiselana okubi kanti lokho konke kona kwethu okwenzeka emandulo yilapho siyaye sixwayise ukuthi abantu bangajabuli bakwenza inhlambuluko abaphilayo ngoba inhlambuluko abayazi isuka kuphi inhlambuluko inzalo yenhlambuluko ichanyiselwa inhliziyo usuke enhliziyweni abantu babe nenhliziyo ezishisayo nezilwayo nezinenzondo namaqhubu bagcina abantu sebebona sebekhombana bagcina abantu sebebambana ngezandla alona into yamanje emndenini wakithi noni into evesikhona endulo bahamba naye bayethuleni bafike ethuleni baxoshwa amazulu omndeni bathi ababuye bezolamlaleli manje balo ulimi lwabasilukuzwa mase bebuya lakithi bakhuluma ilimi esingazizwa zigcine zisigulisa lempi yabo bese siyabantu omashiya bafuna basenzise into engeyona kuthi kudle ngeyempi esuka kubaba nobaba omkhulu nobaba omncane nomkhulu omdala noma nomkhulu omncane into efanele yalayini kodwa ngofika emashiya awuzange ukuthi mashiya uzoba isangoma iphambene lento usuwehlaweni uhlaba imbuzi la ezangomeni wenza yonke mhlawumbe ugcina ufela khona ezangomeni umuntu uma wafela ezangomeni kunzima kabi umlando umphefumulo wakhe ngoba la ekhaya lo muntu owenza lento othulapha abantu la uyazi nemphefumulo uyayidinga futhi ilwana azoyithuma ziyosebenza umsebenzi wakhe ngoba bonke abenza izinto ngeqiniso namhlanje la eNazaretha siyaphendula sibe ngamaNazaretha kodwa kambe kuvuke iy'thixo zokhokho bethu umuzwa umuntu esithi kuthiwa ngizohlambulula
ikwama zakho kwami zikandulelani ikwama uma zazenzike ehlambulukile na umbuzo umyazi uthi Mshumayeli hamba uyongilungisela igama ngoba ngifuna lapha egameni kubhabhadiswa amakhosazana ngifuna amakhosazana aye emfuleni ngoba lapha emfuleni impula sekayingcolisa abantu basezweni uthi kubhabhadiswa ngenhla abahlezi inkungu ngenhla iqaphu benza yonke into yabo zawuma nenyanga nabo wonke basezweni benza imikhuba abacuphi inaliti benza yonke ezansi yahlanjuluka wathi ingane ziyangcola manje ke uthi ngoba umngeni manje ukushisa kwazandla ukuthi sithi abantwana manje bangena ngaphakathi bazohlala balalele zobakhuluma ngeke kulahlele phansi abantu balalele isalukazi sinomona sifuna ningayizwa le ndaba ngoba ningamadoda so nasishisa into ephilile nishisa impela fanele nilalele ukuthi njengoba nikhombana neminwe nje akurona imini yamanje imini yasendulo usuka lokhondolo manje libonile izetini emhlabeni sizalwa abantu abafela enyangeni bethi bayolashwa abanye bafela ezangomeni bethi bayolashwa abanye bafa beyoganga beyothwala mayisevuka lo moya umuntu ezoba idlozi uzoba idlozi enjalo noma akuthule iNazaretha makuvuka umuntu onjalo kuyophimba uhamba wakho uyazwezulu ulisakele umuzi labakhonza abahle basezulwini ukuthi kuzogezwa abantu abanjalo uyena kuphela uNkulunkulu owaziyo laba bantu ngoba asazi abasendulo hayi lo maziyo uNkulunkulu wakwambona egoba imithi enza yonke into mhlawumbe nokhokho wakho uyazi wayefunzele ukhokho wayefunze baba yini ufuza kusele egameni lokufunzwa bayakufunza abantu abalele thuna umhlaba bakufunza izinto zabo ugcina uzenza bese kuthi ufuza usibanibani bakufunzile ukuthi nawe esikunika kona yini indaba eyikhwama kuthiwa akuye uNkulunkulu wasekheni siyohlambulula ikhwama ithi inkosi ingazwezulu hambani nongilungisela idaba usethi lapha egameni laba bantu abathi bageza ikhwama ngezwa kanjani ikhwama angazi zophendula kuthini phambi kwaNkulunkulu usemakhosi angazi wathi wena musuku umphihlela ngithi wena ngithanda ukulungisa igama usuku ukhona lapho ngezwa kanjani lahluleka ukuchaza ngabheka phansi wathi ngcono kuyo emfuleni babezokwenza leyo zigezwani ikhwama ilahlani ikhwama makuthiwa ziyagezwa zigezelani mabalathi zazenzikehle ingoba baqala benzintehle behlanganisa amakhambo kulapha abantu wahamba wasuka uzungu wathi uzungu wemathi awunike ukuvika njalo uSomane uthatha abantu bami manje uSomane abezamini baqala lapha ke noma uSomane lesibunge ngesakhe sokuthi abantu bezele nawe lapho uyina uzungu sephelile akasenazo leso sibungu usenza amajiyani ugogovu uhlumbuhlungu abezinzungu abezimajiyani zo leyo yokuvika le Somane ukhanga ngami mina angimtsheli mina uzungu ukuthi eyokubulala ayithatha uzungu wenze lezi zinto kuyena zona akhethe uSomane afike phezulu akubona zomhlebela wathi mqedukile phela ngiphelele mina ngithi inkomo yami ngangisuka usuhleli wedwa uyamusa manje uzungu angayangena umoya omubi uzongena umoya omubi uzungu ngoba usekwazi ukulala uzungu wenza manje yathi icele sokuthile manje zokuvika into oqale wayifuna yodwa sefuna 3 ngoba sebekhona abayifunayo kuwa manje zungu ngeke ubadedele bese kini ngeke ubayele bese kini hayi ngifuna ukuvika hayi anginayo kodwa niwe next week usuzoyithekela kumina uzoyothelela wena uthi induku yokuvika angazi ukuthi umuntu khona ngaphansi isihlangu sodwa induku yokuphosa ngayiphathi khona namadoda phela liphathile ukhona umuntu waphatha isihlangu sodwa induku yokuphosa ngayiphathi akekho bona okuwazi ukulapha ayokuvika ngani waphula lapho-ke emadodeni azalayo noma azale okhokho bethu basendulo babethi balapha ngesikhathi lapha nomunye lapha bese kubangwa abantu
lesikhathi bangabantu sefanele manje lo ayiyeke lokuyilapha manje afuna ukuvika ngoba uthi uyamgada usibanibani ngakho abantu bengezi yonakala lapho indaba uthi ushembe mayefika ukuthi ingabe sakuphatha ukuthi ngesandla ningamakhono wayebona le nto ushembe namhlanje awusekho umuthi manje abantu bakholelwa emthini sekuthatha isicubu sengane kulawula lencane usana kuthiwa kufuneka amathumbu engane isashisa uzothatha amathumbu engane isashisa Tujuan lingkungan Indonesia semua macam. Kutuan yang penuh toko umum mereka nekai. Lalu orang sampai mereka isi ngai macam toko lagi lalu macam orang ngamuk, ulah apa. Nampak aja, aku senai karanti itu, usul saya yang tuan nampak. Ini aku sih buat ikut zaman itu kan, Yesus. Kau tak sama Nazaret asal aku. Usul buat saya ini kan berpuluh dalam. Orang ini yang boleh orang sendiri, dia sendiri dorang, orang komen orang partisan itu. Mak bumi kau ini kerana ini kazilah, elang tarat, lu melajam untuk tarat, kau lu ini Nazaret. Ufu isango mak, usut dengan apa isango? Mak kau nak apa isango macam ni? Kau tidak benar, sekarang saya berkukuh, saya berzikir tu langsung kali. Sesuatu yang jangan orang ni. Apa kiuna lemtuale tu ni? Lemtuale apa firma? Mwana umesha puze tu ni. Ngoma kaya kumbe watu na kizi, ngoma sasa ipete. Ngoma zakele kizeni yake. Ngale wetu na zakele mpefuleni yake. Bese sema sina, bali kuise mkabeli hiki, utakupe na. Iti na Yesu. Mungu ndiye zisize kakhulu ngoba ngalefe uzoyenza nasatana bayenza phezulu wethu angithi imizimba yabo siyayingcwaba usala umphefumulo ufuna indawo uqasha ungena kulombala wonke usuku uthandazela omunye umntwana la isikhekhe lakhona awunela abantu basenkabeni yakhe ngoba nazi lutho uthi thina singena nomkuphi umuntu nasekhali Israyeli utawona abantu abanengqophi abanemakhalamade ayengqophi yalengaya amile izinto zongazazi sokuya idlozi lehlekela nomntwana engcolile obasuke singena ndawo ingakho kwahamba bayo abantu mawujamula athi umuntu uhlelo umndawo athi umuntu uhlelo umndeni nomndawo hayi ngikathinta bayithandayo ke manje umashini abantu sabathi sami ekhaya sithakatha sinayo indawo asikananga ndawo umuntu manje azadlule lezo igaba bayindawo umoya wakho uyantanda masoya kumajiyela nomuswamani aphakathi ngolisa lwazi phezu kwakho hamba nomndawo umuntu ongenandawo athambe uswanani nayenze bosokhisa amagobongo ohlise yonke yini igobongo angisho ngidembe nizusela into esifika ngayo into msinyama le kodwa ukushiya ukuthi yini igobongo inube vange izithawo zamakhambi nemithi wahlanganiswa ndawo kwaseqala igama kodwa igobongo amakhambi ahlanganiswe ndawonye ukuze umuntu ushembe uma isalukazi zakho safe ehlazweni sabanjwa lendoda kankosikazi othize basibulala savuka sakale egazini lakho mawudla igobongo sobe sekuthethiwe icala laso uma kuvuka ikhekhe lo mthakathi lizohlala egazini lakho umudla igobongo lobe sekuthethiwe icala ushembe usakhele nalo ikhala emphefumulo ukuthi kuzogezwa abantu abanamacala nabantu abahamba bengcolile nabantu abangcoliswa uyazi umuntu ohamba edlisiwe akadlule ethuneni udlisiwe bengazi umnawawo wamekisela mfakela upoison etiyeni wafa unkosikazi womuntu akadlule ethuneni ungcolile uyamoya ezizweni abese engena abantu bazo uveza lokufa kwakho uveza leli dliso la alibeke kuwe uyabona nawe usuyagula sizalwa siyimbewu ezalwazi zasemandulo ezaphuma kubo ziyogana onina bazo bese izintombi lapha emgodleni lokuthi ibhokisi manje unina womntwana afake isinqili abesefaka nengqokola athi mntanami uyogana kamajiya ngesithembu ufike uqotha
ukuthi ngodo nesele wonke labo makodo bakusale wedwa endodeni afuna kwenza umntana womuntu akhula kwindala azala beyisalwazi azala ukhokha azala umkhulu azala uyihlo abesezala wena umthambo wakhe mayevuke ethuleke ntonjwa umndeni uzawona lokho kufungana uzophila impilo enjani umuntu ushembe ngakusiwe la ekhaya emphefumulo ukuze kuzothethwa amacala abantu abanjani ngoba abahambanga ethule emabili mabebile ngeke umndeni ukhululeke oyigazi labo ogogo basendulo babekela abafowabo ngoba bebona umfowabo enamakhosikazi angazi uma ekhanya ngebala futhi angene umona abulala umfowabo ngoba efuna ukungena unkosikazi wakhe phela ngokwesizulu kwakuyisiko ukuthi umuntu wesifazane uma efelwe indoda abe bese kuza umfowabo umnewabo wendoda amngene abese iqoqa bese lithuzalo nangu umuntu ohloniphayo noma isikhohlakala emadodeni asendulo amadoda asendulo anganqeni ukuthi abulale iy'ngane zey'kalweni ngoba naku kuthiwa kubhilwa impi kuyoliwa izimpi ngelinye isabatha ngamshumane uzokhumbula wasukuma omunye umama wathi ufike ogogoba kwathi mntanami siboshiwe thina siboshwe umndeni saboshwa umndenqane ngoba odadewethu sasibacupha ababemumethe sibacuphe baphumele izisu bese sithina amalungu lethandana lento siyobuza kanti siyayithatha lento siyihlanganisa nentezi kuliwa izimpi zithi zisibophile lezo y'ngane yikhulile namhlanje zamakhehla lapho ekhaya emphefumulo ushembe uyayigeza ingane njalo kodwa kudingeka igazi lazo mina nawe mayibonkosi ziyagezwa lezo zamazengane ushembe kuphele wazi ukuthi kuthethwa njani icala lomuntu ngoba bengathethwa lolo limile njalo nawe uzungena emhlabathini wena ophilayo ufice nimabelane ndawonye lapho isibancane kabi basibamama uzwile kade khuluma nomntwana ethi laba abantu abasuke beyikhenani isibongo sakubo sisodwa inkosazana ndikhuluma isibongo sakubo sisodwa laba abantu abayikhenani isibongo somuntu oyedwa kenze khuluma mihla namazolo uyafakaza umntwana ma awubaba ngeke zihlole ingalo hayi ngoba iningi lazo beyisesihogweni noma zinamacala awudluli ukhokho wakhe ebhajiwe ethuneni awuyendawo noma bakuthiwa usumfundisi nazihlabele uma bazama ukuba kusola uyiqalekise basolile ogogo bethu basola amadodana abo ukuthi awasinakile awasithetheli amacala awasihlambululi bafuna ukushembe bekhaleni basola kakhulu omkhulu abahamba emqalweni bathi akubheka unkulunkulu sezwafika emhlabeni lesingane ziyikhuluma indaba yethu siziqedile baningi abantu abashayela bafuna ukubona bangenza lutho bethingeke kwenkosi iqedile bebona ngobesuku izisho wayetshengisa bona kodwa njengadini leyona ukuthi uma ngaboni bona abezo nemalisa nikholwa kodwa inhloso wangekona lokho bakuthi abantu baphenduke bambone uvele ezulwini bese bemlalela bayikhuluma ukuthi uthini umuntu ushembe abantu bami ngizothetha amacala lokho kubini abadlulile empilweni imoya yakubuyisa ezweni mabesezweni bazohlupha mabenezinto abantu abangathwanga nabantu babebhilwa emakhosini abo badliswe amafutha ey'lwane ey'mpisi namabhubesi nazo zonke lezo zilwane uma bevuka abantu beze emakhaya kade bedla ibe njalo bayebayima bengena emakhaya bavinjwa bathola bangena emakhaya indaba yonakala ngesikhathi inkosi yangayithi ngizowathethela bayikhulumela kwathiwa amen owathethela ushembe namhlanje kunjani uthi ushembe abantu bami asizeke sizothetha amacala abo sobageza lapho ekhaya emphefumulo uthi ushembe masengizwile nina elifile masengizwile amanye phela ekhaya phansi lozala masenamandla imbuzi manithola imbuzi lokho kuncane uzazana abalesiseka abantu uthi ushembe uthini lokho kuncane isibuzazana lokhu kuthiwa isithokazi makuthiwa isithokazi isibuzazana lokho okungakwela ophuma kunjani okuncane funa komshembe kunasona eyokuqala eyokuthi uNkulunkulu sicela isibuthele bona abafike empilweni zasendulo abadliwa izilwane amakhosi asithi isibongo singena amakhosi ondlunkulu abaphuphume ey'swini ondlunkulu bebayekiswa izimpi abahushulwa ngamadoda ethaqinisa imizi ngembungu nangamahlunge ey'ngane zabo zibabophile namhlanje lezo y'ngane bese kuzale iy'ngane ey'ngibhiziso kanti ingane nalo ukhondolo zilanda khona bathi abadala
abazalwa thina singazaleka usuke ingane ekhaya nje bathela nzima omama ngoba phakathi komama bamboza amahlazo kanzima ingane isiyenze amahlazo kwabakaboni kanti ingane inhle kanti ihamba kahle azathwala igama kodwa ingane ingekweni kona emndenini nabo anti obabekazi basuke emakhaya befuna umsebenzi baphula baqoma emajalidini bahlangane lokishini lapha kwamumatha bayilahla izisu wafa waxosha emndenini wabuya nomkhuba unikeza ingane lakhaya amadodakazi ingane lakhaya nazo zilahla abantwana uvukilehla elahamba lenza imkhuba iphokele umuntu wesifazane mahleli umuntu wesifazane indoda ikhulelwa akuyabamba umakoti ikhahlele indoda uyezwa yakhandisizwa ingane yahlela njalo umakotoni kanti amakhehla kubo agijima ukholela manje lapha ingane yomuntu izogana noma uyena osuke namakhehla kubo angikhulumile labo bayiganisayo bengagijima ngokusemthethweni uhlangana namakhehla kubo axoshiwe emndenini abesenaphakele kuyena phela intombi mayikhishwa kubo ngokwenkolo yesintu iyanqanyiswa uyise uyise abesenikeza upaphe ayikhipha ayimbathisa izalukazi eziyogana naye manje uma uyikhipha uyoyiganisa ukhishwa ukala uyikhiphe ngani uyihlo umbathise ngani uphuma namakhehla yini namakhehla yini afa ey'mpini anamathela kwena uyofuna ukubulala indoda lapho noma iy'ngane zilahleke zonke ngokuhamba namakhehla akuthola endleleni ukhishwa phela ukuhamba kona uyikhiphile asikhokele kona sambe sohlala nomkhonyana uzosondla umkhonyana phela umphefumulo ongafuni ukumaya nangu nje ukumaya nizomele ibekala kuyinqaba uzokondla imphefumulo laba bakini abakithi-ke abangondliwa uthi ushebe babanqeni ukuyihlabela bakhipha umntwana bamshayise nemoto bese begijima wona bakuthathe bakuse kumajini akubhedele umajini ahlaba inkomo nembuzi ngaphandle komuzi ukhona ichile likhona khona ilumbu ekhaya ungahlabeli ekhaya kanti bayihlabela amakhehla adle badle osothini bakithi behleli ngaphandle baqeda ukusulwa baqeda ukudla bamayehlela esigodini sosizi ushebe ngofuna uzomanda konke lokho ngalo muzi ikhala emphefumulo imbuzi yokuqala eqoka abantu abandala baxoshiwe emndenini nabanjani nababethakatha uthi ushembe ababuye bazogeza baqeda ukuthakatha phela ukhishwe nalezi zinto ey'sey'nhliziyweni zabo zemphefumulo ukuze baphinde bekhona abantu abanjalo ngoba ubaxosha ngeke basize ngalutho ngoba bazokhanda iqembu labathakathi egcekeni inganabayekisiwe nje lezithixo ushembe bayekisa la bathathele bayogwaja ngoba sezulwini kodwa sebeyiyekile nemthwalo yabo ololindwe bayaqeda ushembe abayekise ngoba bangena umoya kalusifa besemhlabeni angithi wona ukungcola sithole emhlabeni amen angithi sithole emhlabeni amen umuntu uzalwe efana nengelosi angithi khona abantu abhoye ingane lamanje ey'ncane ngabo wonke umuntu manje ukuthi yayinhle ingane ngathi ingelosi ungathi siyazazi ingelosi yini kuwe kumsuka bengane uphele uqedwa yini uma isekhula uqedwa yini lithonga lelisesenamathele kuwe nomngcola manje usheba kugezwa lona liyekiswe ngoba nje umkhona uthole emhlabeni ulusifa abavangeli abafika bekhuluma labeshumane sishinyezwe yibona abavangeli lapho sabafika beshumane sebethi uNkulunkulu wakhuluma wathi wahlala ulusifa ezulwini wehlaza emhlabeni wasesongela uNkulunkulu wathi ufundisa ngokulunga wathi nasifundisa ngobubi ububi phule nolusifa emhlabeni umuntu uthola khona manje sehamba umuntu liyamvimba ithuba lithi asiwazi lokho ngaphesheya kwethu owasemhlabeni hamba ukulungisa emhlabeni amacala athethe emhlabeni awathethwa ngaphesheya kwethu ingakho kuthiwa thina siyinhlawulo yabo angazi ngoba namhlanje asifuni ukuba yinhlawulo yabo asifuni ukuba yinhlawulo yabo senza ama-meeting umuntu udakela igama kona engabe senza ama-meeting okukhulu nomndeni sikhuluma nendaba yemphefumulo abazali bethu usoyisa nini uNkulunkulu ayigeze ekhaya emphefumulo mayibonge inkosi amen eyokuqala yokwaqoqa ney'ngane zaphuphumayo eyesibili ithi inkosi yamaNazaretha eyokuhlambululisa ngoma nabathakathi nenyanga nabo abantu ababekhanga beyicuya benza yonke imikhuba ithi kumshumayeli unene cha ukhumbuze abafana babatshela abantu bangasho bazonikelele abathakathi zabo abathi sicela uNkulunkulu ushembe azosihlambulela ababe izangoma nenyanga nabathakathi uthi ngoba
umthakathi unina wakhe noyise ihamba nesangoma vele umthakathi khamba lapha awukwazi ukuvela ukwazi ukuthakathi ungakwazi ukuhlanganisa amakamba kanti uhlanganisa amakamba aphambe amakamba ugcine usufuna ukuvila usufuna ukuthakatha uyapractice usunamava usudinga manje ukuthi phela mina ngikudluza lezi zami zokulapha itshengisa indoda ngempela uzingona le utwazana uthi ayiwashe ngoba wasengene ongafanele uthi ushemba ngalahlwa ngayo uma kuthiwa isikhwama siyogezwa ngoba sasesasine umuntu obulalayo bagezwe nini abantu ababulawe ngesikhwama akugezwa ngobani ingakho ushembe masinekelela abathakathi singakhohlwa ukuthi sambe sithola impahla sifele phela manje uNkulunkulu usenisile ukuthakathi walingeza sifele amandla phela sithola inkomo siyonikelela lemphefumulo eyiphalayo ngoba yange emndenini yawo uyabulawa phela yacutsha lungwenzo yokini ayiyange emndenini imndeni yabo yazi lutho ngoNkulunkulu ayazi lutho ngekhala emphefumulo nina senyazi abathakathi bemiziyo baba bethu ababethakathi sibanikele asifike sona phela ibakhe masingatholi imbuzi uthe inkosi abathakathi bonke bendaweni ababethakathi asuke enduni sithi ngale nkomo nkosi sicela ukuthi bonke abantu ababulala nkosi ubagezwe basemndenini yabo amen ngoba yena ngobahlala kakhululeke bela khona umthatha wabajese umfundisi bona kamngenanga emndenini esile ukugeza abathakathi bezangoma ngenyanga esithathu ithi inkosi yaNazaretha abantwana abaphuma bathitheka balahlwa imbungu amahlule abahushula benza yonke inkiwane abantwana noma abantu basebekhulile sebezakwazi namakehla kodwa abantwana ingakho emakhaya thina siyenza imicimbi bese sithi nina bobaba nani bomkhulu nani bogogo nasi isithembe sini sibone sabantwana sikesike sabantwana isithembe sabantwana eseyimbuzi noma abantu abadala abadluliswa emazikweni athize bawele bakhuliswe base abantwana khona sebadala ingakho manje kungenisa umndeni kufuneka nembuzi abantwana tondolo yabo nesibuzazana sabo esigcwele manje namandla isithembe sabo ngoba leyiko epromise inkomo ehamba ngamasonto eyabasebekhulile abanye amazinga ngo-24 abafa sebekhulile laba abaphuphuma baseyizingane uthi ushembe imbuzi abantwana ukuhlambulula abantwana esithathu le kuwo futhi esine laba abantwana bakhalela ukuthi bona bazalwanga alicingwanga isiko lokuthi babelethiswe angithi isiko lomuntu mayezofika emhlabeni babukeni ezela umntwana emakoti mayesenenyanga engako ababelethisi esingaka ezisikhombisi besenzela bakhala ngokuthi bona abenzelanga isiko lokubelethiswa ababona abantu ungamqambi igama kodwa umuntu kufanele enzelwe isiko lakhe lokubelethiswa ngoba inkonzo yokuqala le isiko lokuqala lomuntu ukuthi abelethise siqale nanina ngoba usuke kufuneka ababelethisi basezulwini abazoba ngumakoti eze lomntwana eze esendethwa ababelethisi lapho efikela khona angeke sinokufa angeke sinayo yonke imayizelo lezinto ey'njalo angazi bakhokheli ngoba sineyintombi zethu thina esayitholisa abantwana singakaba amanazarete ziphenduswa amanazarete bese zizakini zithi sicela ukwenzela ababelethisi wenzela kanjani umuntu owaganile ababelethisi ngoba phela amawenza ababelethisi usokhaya izalukwazi zitshela ubaba lapha egcikeni zithi baba umakoti njengoba enguhle manje inyanga zisikhombisa sesicela ababelethisi balapha ekhaya ulapha izalukwazi zayihlambulukile ezahamba yihlambulukile zizobamba umakoti ngokomoya ukuze umntwana eze kahle angafike ekhubazekile angafiki umntwana nokugula kamakoti abantu yini besenzele loo lento bese ubaba aye ngenhla athathe impahla abike ngenhla imbuzi ithathwe leyo mbuzi iyonikezwa iyenziwe lelo siko lakhe bese enzele umntwana ababelethisi ngembuzi manje udadewethu lapha ekhaya uzothini ubaba uzothini ekhaya mzamo kwaphelola nje umntwana uzothini ngiyakwenza into nzima bakhokeli ngiyakwenza phela yazi phela masefela nemali uzothiwani dadewethu phela lapha ekhaya ukufanele enze ababelethisi sozakupesantweni ngiyasasontweni ngilapho angike nani bakhokeli kodwa ngizama ukusho ukuthi niyabona lento kufanele yenze wona ngoba fanele babuze abantu kufanele kumntana uyihlo
ushona njengoba ukuzotshela mina nje wamtshela kwakusho ingane akekho phela kufanele ngayikusho ufanele aphunyuke ingane isobethele uma neqondo bangakuyo phela umuntu manje mazingane ushembe abantu abamanje mazingane ngoba ngomuntu kodwa mase isola siyasakhazelela ukuthi ushembe wathi uthi cela kanjani intethelelo yalokho ngoba umuntu lo uyamuza ulila athi ma wawungibulalela umuzi usukungemini phezu kwengazi zakho nini umuntu mayesekhulile semdala uyabuza ushembele umthetheleli uyakwazi ukungena ey'nhliziyweni zabo abageze abahlambulule abesekeza iy'nhliziyo zabo baxole ngobunini wengene obumoya omubi esihlanu abacele intethelelo abone emndenini kade ngibabani omkhulu ababulala abafowabo ngoba befundela amakhosikazi abafika lapha ekhaya nemva kodwa babulala abana kwabo basala bodwa emakhaya kwathiwa intombi yasekuthini hawu intombi yasekuthini uhamba umendo sebahamba bonke abanakwini abheke phansi kuhlukuhlu angisho ukuhlukuhlu akise ngisho omkhulu umzini abheke phansi athi ngafika emzini womuntu angazi ukuthi kanti isilimo ngiyele kubulala abantu ngikhuluma ngezalwazi zasempilo ezazenza lowo mkhuba ezakithi ezakini zimile ngaphesha kwethu nabeke umthwalo phezu kwakho ushembele ekhaya imphefumulo ukuthi azomthetha amacala anjalo mayibonge inkosi esihlanu bacela intethelelo abone emndenini abone esweni abone amakhosi abawakhele abone umvenqama ezinye sezingavezwa yibo ngoba namacala ahlukene abo eminye imindeni iyaphiwa uNkulunkulu amandla ivuke kumntana awuqedile mntana mu-1 no-2 uqede kodwa sikhuluma ngenkomo ezibaluliwe la ekhaya imphefumulo mayibonge inkosi laba bazofuna amadeyithi siyacela ukuthi emva kwenkonzo yasemini bahlale balinde hayi ukuthi umuntu ulethe ngenyanga edlule ulethe ibuze ufuna ideyithi qinisekile kuthwana kuthiwa mntanami ungayeli ukuza la mntanami ngoba khona abakhulu mhlawumbe inzala abantu lesekhulu wena usunjabe uzobathatha basekhaya abantu uNkulunkulu engakabaqedi bakhuculisela khona abantu abalazi ukuthi babekizwa ngamakhosi ngoba babekakwa abantu bebalapha abantu kunzima ukudedela ikhwama kunzima ukulahlelela ushembe uyabancenga abatikazi abashumeze baze balizwe wena usujabe ubathatha basekhaya hayi ngifikile ey'nyangeni ey'mbili ey'ntathu ey'dlule sengizobalala ulani obani phela thina sikwazi ukuthi abantu bagezwa kanjani asikwazi bathubana nethixo unyazo lenzayo thina kufanele sibekezele kufuneka ingane ebekezelayo mayibonge inkosi kuney'gaba bedlula kuzona ngaphambi ukuthi abantu balana nasemakhaya ngiyachazela ukuthi emakhaya kufanele lilungise ukuthi nokuthi nokuthi mhlazana uNkulunkulu ewakhulula umndeni lokulanda nesemakhaya mayibonge inkosi sengicela imibuzo isikhathi esifishane abafisa ukubuza hayi abekho usho ukuthi sesiyavala umuntu mayibuza phela yaguqa angeke sombuya ngayo sebenza wadlula inkosazana buza ntobhala ukuthi uyabingelela hlale endabeni nginenkinga ngasho lo umzali wami ebeletha kanye mina okubebeletha mina newele lami lomfana iwele lami liyafika kumina lifika liwumlilo anginalwazi ukuthi bangcotshwa uhulumeni nabangcotshwa ekhaya angichazelwanga bonke abantu basekhaya abangitshela sebashona bakufika ntombi yebo ngiyaqala ulungile ntombi isizohlala kwindaba yakini musukhala ufika uzosebenza kusasa uyezwa ntombi uyezwa ntombi ufika uzosebenza leli phahla lakini wazi ukuthi khona into ethiwa amawele ngicela ukubuza abantu bayafa labantu ethiwa amawele bayafana nampela ncamashi bayafana uma phela kuthiwa amawele suke kusho into efanayo yebo bayafana ncamashi abekho abantu abafana ncamashi okuchaza ukuthi abantu abafiki ngesandla esisodwa abafiki ngomndeni owodwa labo bantu esinamaphahla amawele abafani ncamashi omunye uhlonge bani omunye ahlonge ngento ethize omunye ahlonge ngento ethize omunye abe buthaka omunye abe strong yingoba abafana abafiki inkinga ukuthi ukhona ofika kuqala leli ithoma liletha umntwana limlethe sekukhona khona ekhaleni kanina ubani omdala iwele liphuma kuqala neliphuma kamuva
eliphuma ngamuva kuthiwa likanangani angithi ngoba lafika kuqala isigubhu sayo lo lethwa ngamuva ingakho wethu shembele le mkhuba yasenziwe indulo uthi umuntu akafakwe sowesixoxe ngoyisuku uthi umuntu akafakwe emahambe elinye welethwa ngene libeni uNkulunkulu akaphile ivumile ukuthi umuntu angene ethuneni asikazi ungene ethuneni zikhona izinto uNkulunkulu ayichazayo zokuhlukanisa lelo umuntu bahlukanisa bezalo uyise uma ekhutele egcina amasiko bahlukanisa labantu ngoba vele abezanga ngomoya wodwa abezanga imindeni emibili omunye uzothi uze nethonga lapha ekhaya kababa omunye ukhama komalume mhlawumbe omunye ukhama komalume kayise mhlawumbe omunye ulethwe umuntu owafike entabeni komalume wayesethi ahambe nomakoti yokana naye kade siyikhuluma leyo abese elinde umakoti nje mleko wakala umakoti wathela ngenyongo abese engena angithi bamesathelwa kuthiwa bagcina sekuthola kubantu abanyalo bafike benesigubo bembethe ingubo lokho abantu uzalwa bembethe yini uzalwa bembethe abantu bakhali ngembezi bayinyangeni bathathathwa odokotela nayo yonke leyo nto olunye usuku uNkulunkulu mayesifika amandla ukuthi sihlukanise lokho ayikho into enjalo lelo thwethwesi olumboza umntwana alibekwe emsamo uthi wathatha alibekwe emsamo thatha isitho somuntu wesimama usibeke endlini engcwele umsamo khona isiko uNkulunkulu athi ayifundisa abantu endulo kwenziwa njani into ebalulekile ukuthi embulo lengubo akuyona into ebalulekile ukuthi ingubo eletha abantu ehlala bazi abantu ukuthi umuntu mayezele mbethu nehlala makufikisa lwazi safele ephoyinti sagxotha kuthiwa sumthakathi sivule nomntwana athi ezala umntwana sifamelekena simbathe umntwana unehlahla lomntwana ukhokho wami umkhulu wami babami ayehamba emhlabeni uSkotini engakaze agane engakazenze onje muntu mase esihambile nasebaleke ngithi baba ngicela ubikani ngithatha kuba ngoba wethu amaqalo yisembuko naye kama imphefumulo zokezwa-ke ibande yadlala ukuthi ubaba uSkotini nabosi amen baba sacela ukubuza buza wesethambile walokufela buza yebo ngiphuphe ebusuku kuthiwa ngihambe ngiyofuna ukhokho katate utate ukhulozana umama mengibika udaba lami kumshumayeli uthi angizongomfuna la ekhaya lemphefumulo unetata uzomfuna ngegazi lakho uzosebenza nasasa uzomthola amen mawunawo amandla ulula isandla sakho umnikelele ungafuni yena ugogo wakho lokhuluma ngaye uyingane yayizolo wena uzokhuluma ngokhokho basemandulo abawulile egazini lakho inkinga esala kuthina ukungazi ukuthi njengoba ngila wongana baphethe impilo yabo wonke umuntu wazodaba bokababa kodwa wena mozathi unyoka lotshora ngezwa ngalutho awukho esibongisa isho uma kufika baba bakho bethene mntanami wasenzela ithembe socha ngezwa ukhona sasizwile wangoku utakwenza ithembe kodwa umnandi uthona wenzanga lutho omalo ngizobuza kwaba komalu hamba wena uye kwaba komalume bakho uyohlangana nabo komalume ngezi into la komalume ngoba yona lephethe impilo yakho mengabe nomkhulu ozalunoko akenza ngalutho kagogo ozalunoko kodwa ukuthi ngisibongo sakhe sakomalume ulandelisa kagogo ilaqala khona imali yakhe ilaqala khona iyathuya yakho ukuthi ngiqala la impilo mina hlangana nabo bakho nithengeze ithonga lakho nilungise yonke imibuzo kezele ngalesika ekanti umkhulu wazi ukubona ukuthi ufanele uthambe intombi enotsholayo ngaphambi kutazaliswa ngoba ugogo nawe uzodlala umkhulu nje ingoba ingozi ithonga lakuwo lingcolile wahlangana nesiko engumkhulu akugeze lapha-ke empandeni ukomagogo libe lihle ithonga lizobe selihola ithonga selizohlangana nabamkhulu nabamkhulu bazobe sehola uzothi ngisuya kini zokudlala ekhaya kini ungathombi ekhaya wazokubulala ithonga lapho ekaleni mphefumulo kuzohlukanisa amaqiniso namanga amaqiniso namanga ngeke ukwazi ukugeza abantu bakini ngamanga ngisho bangavela amabengi baba voseni uthandazo tshela uNkulunkulu Nkosi ufike ubaba lo bamkhulu bathi kodwa ngizwa ukuthi ubaba wenza ngalutho ngicela ukuthi bahambe bona bawucelela komalume ubaba komalume bavuma ukuthi ngibenzele into abayishoyo mina sengiyakomalume ngiyothetha amacala uza baba kuhlomela kube nesibonakaliso awubuzi kanti baba ngiyabuza
manje nginenkinga yokuthi ngithunyelwe lana ngesibonaniso sendodana khuluma ukuthi manje kufanele ngibizele ekhaya lophefumulo ngifike ngibathazele ngomlando womndeni wakithi bazokhona kulungile sithole ithuba lakho lokuchaza umlando wesikhathi sifishane baba nakusasa futhi sikhona nenzana ngobaba wakho umlando khuluma ngalabo bantu baba ukhuluma umlando umuntu nomuntu wakulelizwe yiwo lokuthi sizalwa amadoda ayibizimbi angangcwatshwanga namadoda lo angangcwatshwanga iwona kadali bethu awasendulo akhuquzele iziswini zey'ngulube adliwa izingulube adliwa mamalasi adliwa izimpisi adliwa manqa akekho owakhumbula ngoba kwangakhiwamizwa hande kotshwa madlangana umhlaba i-afrika undoka nje wahamba amadoda eyidambisa unkulunkulu impi wayivika impi abantu basebakimisi lethi nasithekinize esizulu bona babengayikho imizi babehlala konkosi bengababutho nomdlunkulu beyomunokazana babebaleka nawo babalele nengane ey'swini ifike ingulube iqokozele yonke ilabo bantume abafuna unkulunkulu thina sike eswini thina sikhuluma ngokhokho bethu kupheke kanjani abanye bakhuluma ngokhokho sonke basila sizokhuluma ngokhokho bethu abangangcwatshwanga angithile ngethi lizobika ukuthi umkhulu angcwatshwanga ngithulela kandazini ubabazini ukhokazini onesonke sikhani ukuze umshembele abantu bokuqala basendulo bona bangcwatshwa njengoba bathiwa mamalasi bathiwa mabhubesi bangcwatshwa lolu khondo lukamkhulu ukuthi angangcwatshwa iqhamuka abantu bokuqala uthi ushemba sibe nesibindi thina asifune ukuhlekana nonkulunkulu sithi inkosi sizocelela laba bokuqala bayibani laba bayibani bothi uma siyavusa unkulunkulu bavukele izala bonke ukuze kuvumelane nokhuluma ngayo mayibongosi thina sisamlanga ngoba sikhuluma ngalabo bayizona wona mlando bakuthumela wona lo hlangana nomndeni umndeni ukuze nale mpahla basebeyithole izandla ezivala ushembe wazi ukuthi baqoqelele bazofika manje sethandile unkulunkulu abaphumlomo kodwa kusho ukuthi yolini baze bakhulume mase sifikile isikhathi siyofika isikhathi nolanda umndeni osekhaya akusho ukuthi sonke siyombukela ukuthi umndeni ikhulume unkulunkulu adalela abantu abaningi ukuthi bakhulunywa kuwo imndeni nonkulunkulu akusho sonke siyombukela futhi akholelwa emaphusheni abantu abangabhekile ukuthi woze ngibhubhe omunye wathi kuthiwa ngozekhaya masengibhubhile ubaba kanjena lo uthi omunye wathiwa imndeni yethu yoze ubhubhe ekhaya kanti umndeni uyilande akakukho lo mase sifikile isikhathi sokuthi imndeni ilande senidlulele lezigaba nonikezwe ideyithi bona bayekhulumela babekhaya sebaphuma nemntanami baningi abanikezwa amadeyithi iyavuma umndeni ekhaya sekandawo mntanami usenosibani balo okulenzala abantu onekhanda elikhulu sisancenga yena thina sesigeziwe safanele lahlele zithini abanye imndeni bayilande ivuyisise ekhaya ukuthi bantu abami lasheshe nasilanda abalile manje lolungisa 1 no 2 no 3 Bozaba. Ngibuza lapha ugogo wayengashadanga uMampazi. Sesilapha ke esigabeni ngo-October ozala ubani? Ozala unyoko nomuyihlo ozala umama. Yebo sikuna. Ngezinye indlela umkhulu. Kade sikhuluma yena umkhulu ozala mawaka zangasamsinisa ugogo. Kodwa uma wakafukala wona walobola ngabantu baba. Walobola kwamqwathi. Cha walobola kumkhulu ozala unyoko. Yebo. Wayelobulile umkhulu. Wayelobulile. Yini ayisele? Akukho kwakusele. Ungandona kuba sina ugogo. Akasinanga kodwa sinisele phela ugogo. Ikhaya njengoba khona usambe usebamile umama. Waphumulile ngasini sinisele phela ugogo yini abazuku. Lapho ukuthiwa sinisa umama. Ozala mina. Ungandona wasini umama wakho. Ngithi umama lasina. Ubani ugogo nawo unina kama wakho. Asina kana ngonina kama wakho. Hayi uma wakho. Kana ngonina kama wakho. Asine athole izulu. Ngoba manje uthatha unyoko nje nakubo la esongosayise. Akekho uma wakho lapho. Ulapha
wabuka nina ngoba unina akazange asina akabishwanga kubo ugogo ngizomthola njani uma wena azosina nini uzovinjwa aphindwe ithonga lakho komalume wakhe thathani unina kuqala ungena ezulwini nakubo kama wakho uzuma akathola isibongo kuphelele bese niwazi ukuthi unina wakho nomfaka ezulwini lakini amithi usinile usinele wena buka manje ilanga liyashona kithi uzosinela kanjani unyoko engasinele cha akekho umuntu bakwenza kahle abakwenza bathi isikhathi esibili akekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga osaphila othi mdala akekho uma usaphila ningane ubekufeni niphendula ney'ngane wena kunogogo ongasinanga mangase unkulunkulu athande akuphile kahle akubona uzombona ey'ntombazane encane efana nodadewethu labo bethethelele uma wakho uzomthola emncane uyihlo umthola emncane uphendula ingane ngalefeni uma ungayibonanga lezigaba isikhathi esiphelile uzoshaya abashumayeli ngiyaxolisa uma abashumayeli bevumile sizokhuluma khona ethempelini enkonzweni yasethempelini uma kungenzelanga nasasa sikhona soqedela ukukhuluma sekungena inkonzo yasemini manje inkosi imbusise ungabuza amabona angiphendula nezini ubhopha buza uma isiyophendula enkonzweni yasemini abantu abanye bangakhululeka inkosi isibusise sibuyele ey'ndaweni zethu sezomenyezwa isonto buza ma amen baba bengicela ukubuza ukuthi mase masese sisilungisile izimbuzi singayiletha nini akubalanga zilethwa amasabatha ma wonke ngemasabatha yebo manje inkosi ibusise amen